nang phuni bote ngon tha do ha ba ya ba hung de lam phana he le so ai nang chok pa ya bra ai nang si to wi ni ai da ngon vote pi ha ba sing ak de ne ba je vote khom na ri sing si adu ba hujik ta sing na hai ta ga di hujik khoi na hai jeri se khoi party se party na party ni party amadal lai ri ba ko hujik ozara bi su khoi bi to zar bi na ba hai ba ni ko adu khoi di ta na number tha ba na se di ozara bi di number tha ra ba ne ba rambi number tha ra ba ozara bi na ozara bi gi party da masidi kanglu furup nai da na wangang bi yu wangang ta ga di ma do asok ba khare lai re ni haina hai ba ko adi gi hore ba irang se kuki da pangtai tai cheli mo de tai na bum thok te ka hai ba se masi maram tak pi yu natte jati palaga tai chele ba te zato sana sum kon hai bi ba ai hai bu ji second round ni ke ko si tong na gum ji tha round hai bi ba adai da ai normal loina ai na hai je lo ji ko adai mo ko ngang ba mi sakam na mo ko yam prominent mi na ngang ba kuki da pangsai tai cheli ka hai ba gum ba ko adu hai ti wona na viewer sing na la na khan ra ne ba aina hai je badi national party ama na ta na individual or so ai khoi democracy chat pa matam si da di community am na community am da hunba community am da sum tai chan ba chumba aina chumi ma la li mana la le aina chumi hai ba se hai ba phatti adu gi saku de ai khoi punna hingmin na ba wa khalon collective oina hing se ba ni da adu ko wani adu ka sa am khak hai jo ki ge sete sa ku tang please don't mind okay Kangpokpi district si pithok pai Kangpokpi district pithok pa nate Kangpokpi district siem bai biu pithok pai na sinap si BJP ki ideology wa ngani akhoi di pithok pa lete congress de district Kangpokpi district siem ki matam da semini ya daga atopa furup amana congress ma yak lai bedu da di congress na adu political gel oi ga adu su khan biu foreign against num lai gane ba district tu siem ki matam da atopa kangu na adu district chom semba ya ro roll back to when ngok si pa protest to rim ne a particular community pal loi ke ba si ai koi thengna rem ni mam di praja gi damak ta administrative setup nungai ngai damak ta any community em na nungai khini nungai khiroi haina sum chagadi ya roi hai bi wani da adu sum wangang ba koding ki tv discussion da ai koi punna hingmin na se na organization mayam na ji khau ki ba saun ki ba koding mak pen thok na si kau thok na si lamen tuem ba khran aran ba tor su misam praja sing di lan na tin hai ge matam da som kana gumba makoi kangbu tu makoi di na sum hai ra ga de kangbu amaka hingoi dam ni manipur si kangbu khuding mak puru kunthra tok se hingmin na sai bu akhal secular oi ba wa pham da thaman janing ai ba ni da du di am summe ro khoi na hai je bana group amakak tang da tai na bu yam samna habda ikon komba lakpa political party da taina budo hauji ho giba political party na tawrum budu di kok thoga makhoi na horam bu pot di kaur ga ko mada taina budu di solution la oi haije buni isa gi iral ju khangbi yo haibun am samna akoi madu khangbum changi akoi na hore ba mirol da na traga praja da madu akoi na ningsang bum changi loina ma akoi ga idea da loina mu leina ba ngate ne kari nta Sadar Hills District Council lai hauji lai ri ba Sadar Hill District Council da sidi Sadar Hill District Council se Sadar Hill se akoi district pire habi muta Kangpokpi district ama akoi Kangpokpi district se lak thuen hai ji maram kai no hojik jo dum kano district council akum dum di Sadar Hill hai ba Kangpokpi kano hojik Senapati district council hai Ukhul district council hai Kangpokpi district council hai dri ba siguma ain da mathong maram thang da je tawbi no ha ba ne ba khanna gi bra ha ba maming hongdo ba ba hojik magi territorial boundary ka main tawr ge ba adune bhai je tampak te lei ba macen mayam je to kitang bu tu ha ba moi de ta hapsalo me ha ba adu bo makhoi da beli gi saruk mayam di moi da je moi na jo ko bai tawr ge lei ri ase hoje am samna da Chandil ba Chandil se central district ki part or min yana ba da ko 1971 do ngani district council pusal ije adugi mamang de ko Chandil subdivision of Manipur Central Highway makhoi je si sigum mayam mo leba sigum mayam gi mache thugara phodo madu ningsang da basu yade aduga tawri bo poto masagi ko koi gi makhoi political party sings di amana amagi mo sin ba ngate ne bo mena parum ngani adi mo tamo parum ngani
ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯪꯖꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯆꯤꯟꯒ ꯈꯨꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯆꯤꯟꯒ ꯈꯨꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ January 13ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ United People's Front Kuki National Organization ꯑꯃꯗꯤ Kuki Jo ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ Kuki insurgent ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ MLA 5 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ इलेक्शन अखोई 2022 की मार्च पांगथोखिबनी मसिगी टेन्योर से लोइजिकांदा हाबे तारे अखोई 2027 की फेब्रुआरी सिगी ममांगदा मखोइना तालेबा डिमांड सिंगसे पीगनी हाबेगी रिटर्न कमिटमेंट अमा खकपी तारे मखोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन दे यावगनी हाबेगी स्टेटमेंट अमा खकपीबा मसिगी मतांग स अखोइजे ओजागी ओबा ओपिनियन द कमाइना येंगबा याय मसे अखोइना हारिबा डिमांड सिमक मखोइना दम स्टिक तौरगा सु लाइबा पोट अमा खकनी मसि पीद्रगदि अखोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन द यावरोय हाबेगी पोट अमा खकनी कमाइ थमिनी ओजा बियर सिंगु खुरमजरे करिगुंबा मसी नैनबसे एक्स टेम्पो स्पीच की मौंग नैनबदीना करिगुंबा सोयंगाम यावरगसु मदु ngakpigani tasengna hai targadi ko angang yam ningai chawbada angang na tanba ko ningai si pangya yadabasina asumba oigani maram di kengno da hoji kuki jo kangwo na yam kan giri giri te ise maram leye mokhoi gi अखोना हजू उब मतमदा मखोइना मोगी सेपरेटिस्ट एजेंडा से अहमददी मोइसे अखोइगी अखोइना उब मतमदा मोइसे अखोइगी स्टेट मनुंगदा यामना रेस्पोंसिबल सिटीजन मोइना अखोइ स्टेट ऑफ मणिपुर की चाउखत खोंथांगदा मोइजु सरुक या बगी को सरुक याहन बिनाबा अदुगा मखोइगी मफम फजना पिबिनाबा कायना खल्लुइबा अखोइना अखोइ याम कन्ना सपोर्ट तवी अखोइ सदर हिल डिस्ट्रिक्ट डिमांड तब मतमदा अखोइना हे सदर हिल साइबसिदी सिगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सिदे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अदुम लैरे अदे होजे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ए के मतुंगिना फॉर एवरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी ए ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाइदना लैबनिना सदर हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाइना लैग्रनिना मसिदी केनोमा डिस्ट्रिक्ट अमा पीबगा चप मानरेना करिगिनो नखोइना समाइना तालिसे हाइबसे खोय तमाइना एडवाइस पीबा यावगी लोदे येंगो मतमदा अदुबो अखोइना सुम उबा मतमदा सिनेबा अखोइ पॉलिटिक्स की ख्वाइदगी फत्तबसी मखोइ मखोइ की कानना येंगो मतमदा मी फत्तबसिंगसे मसिगी मखोइ निंगाइ सिदा चटले अदुना करिगिदमक्ता ओ फजना करिनो कमाइ तबुनिसु येंगदना करिगी मथंगदसु अखोइ भोट सोइदना कागदबने कुकी की भोट फंगदौनिना करिगी मोइ कनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे कनो से अखोइ कांगबुबी डिस्ट्रिक्ट जी करिगी पिथोकुनो तसेंगना दे कांगबुबी डिस्ट्रिक्ट पीजी करिगिनो हाबे मतमदा एसी मोइ तालाइबे मिसिंगसिना अखोइ सोइदना भोट थादलगनि हाबिगी वखल पीगिबने उना तैनबदा लाए अदिदि हजि कैदौरे सही तरा फादेने हम मताम तुमि लेरे सेकेंड टाइम लाको मतमदा हजि मोइ हाइजिने 2027 की इलेक्शन ममांगदा मखोइगी डिमांड पियो हारिबा सेंगाको डिमांड नत्रो कर्म मोइना मखोइगी डिमांड से मोइ हारिबको मखोइ कमिटमेंट रिटर्न कमिटमेंट पियो मखोइगी कनोदा यूनियन टेरिटरी तामदा कन कमिटमेंट पियो अखोइ गवर्नमेंट फॉर्म तौगे हाइरि गवर्नमेंट मतेंग पांगे करू यावदिनो मोइ मोइनि डिमांड सुमे खंता गदि करी व्हाई शुड दे जॉइन इन द पॉलिटिकल कनोसिदा को अखोइगी मणिपुर की पॉलिटिक्स मोइ यावम थोप मतम अमदा नागालैंड यावद्रिदुरी नागालैंड मोइ इलेक्शन कांगोना मोइ सुंगा यावदेना मोइ कैंडिडेट बु थागतेना अखोइगी निंगतम पीगदौनेना अदु इकोंगोना यारतबदेगिदी मोइ कोना यावपनी मोइ एनपीएफ सेमकान यावपनी हाबो अदमाय तौदना होजि कुकी गांबुसिना मथौना याम लैतादि यावगनोबा मोइ कैंडिडेट थातोखनोबा करिगी एमपी इलेक्शन दसु मोइ मना सपोर्ट तौबा कैंडिडेट लै हौजिकसु दुंगाय 2027 की मनुंग द पियो अदु तागदि अखोइ केनजे गवर्नमेंट सपोर्ट तौगे गाय सुमेना खन तागदि कुकी जोमी की लेबाक थुगानबा इंजलिबा लीडर सिंगसिदा इन हाइनिंगबनी नखोइ तौदि सुमेन खन तागदि न असे मोइ स्टेन लो यावगुनु पार्टिसिपेट तौगुनु डोंट पार्टिसिपेट इन द को पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट
nathong na yenge ba adu si pochidi tasina ka de ngai je budo aku mukhna koi na talak pa koi na pi de ba mamdi ke no de pi ba da po da ne mamdi madu khang bu yaw ba adu bu mukhna election gi da mungta pochu pi de ko de ka ka na de ke do re sona kan de jo ha de phare moina district pi re sona kan da mo ko na jo ha ka ne moi i pi ni noi akoi ka lo hai bi mo ma so mo u re ada hojin moi kai saw re akoi da promise to gi do noi ka ga ma tung da akoi da promise du ya de hai ne political party ma se na chaina ri che noi kuki na separate oi bada mateng pang ne na noi vote ka ga ni na leba ke dum thuai o ha ri bra si mokoi moina sanari bi se lebak si da sanari bi lila se kai no ma se akoi khangum thue aduna taseng na hai ta ga di hoji khang de si ko 2027 da handa government sem re mathing election la ko matam de khang ne ba kuki zo na tori politics se kara yo re ge kari no ha je khoi khang ne taseng na moina government formation moina in MLA moina leib si government formation da mo yaw do ni ne ruling oina join to gera tawre ra kin to andom ni popular government la ko matum da mo ji opposition is a part of the government also o do ni ba assembly se bo ruling khak ti assembly na MLA na assembly pham ba ya bro mo si yaw do ni na tro asi gumba lari hai bo wat gi mami uba ko mathong marum khang da hai je ge ko wakhan ta da ba baza da lana lamjing ba asi gumba mi sing sina mapan dagi changa ga akhoi leibak sida sanang kha sana mathanga on thok pase masi made akhoi thinga da bani number 1 hojik vote khoma gi matam nate hojik leibak kan bagi matam aduga lairiba MLA sing sigi marak ta su makoi leader ta na bagi matam nate hojik yes ko akhoi leibak chi kan gi da bani leibak chi kan minasi aduga taseng na yam lu ba tanjani aduna de idea dum hajeri dine discussion khudingi hojik yam lu matam ne khoi gi jati khoi gi phurup kan ba matam ni ado khoi gi phurup si kallaba matum da ai haibido ai oraga da aina laikai gi thabak ta leba gi thabak yaw bong ngam godawni aduna tok manipur have state na manipur na leira da india da ko india gi parabona khoi ji masak thokoi state ama haibido khoi oi bong ngam godawri bane ko aduna ta seng na hai ta gi sumaina ko si sumaina nei bisu nei na ningde maram di kai no da ngai ta bo ne ko taugi ba haidi hoji as khoi ja pang ba tai da ko haidna hoji ithanda ko khoi gi ko kanu su bai do thamo jo khutum na su bai do hoji suning go mi yaw mane ba kari gi Kangpokpi district pi ma tam da kan de yang ho na hoji lo na me Imphal Valley koi koi sel li je kari gi no moina khoi de am kan control re je kai ma district tu pi de ya da na pi re jo e si gai di hai na corridor ram thamam ba ya da bra kari mo condition khar tham ga to ya da bra adana chu ba khanda ho do wa pickup da tau gi ba po se masina soirak pa se masi hoji akhoi khange du ta seng na hoji gi kuki jo mi na ga ha de ba demand di ko yam thin nong ning ba demand akhoi te kan tang kan 2027 election mamang de lo gi da bani kan masi kari gi no ha kan na sa ina ha je bu do demand ma pitho bu do Kangpokpi haidana district am mafam nang khang thoi pitho bu do madu de gi moi chi yara de ha wakhalam chale ba ate ke dore asona kan je yara bani na ओगी ने यार ने ये तमुक तौरगे अनि मोय तिन नगा मोगी अमो बिहुप ने आम थागले जाम दिदि सिंगमनि ने यारत्रे ए सिदि लेबा कायबा याबा थबनि सगी political party ने बो वासक खिबा भोनो मांगे वासक पसि लोनो मको थबु पांथोदि कैनु ने करि वोंगा दगे अफबसु फतबसु लोय पांथोदि लेबा जि पुंतोय तोयनि न अदना अदु पीबा यादब पोत ओरमबगे हजि मोय लेथोंगरपनि अदना त सेंगना हाय तागदि खुगी को कुकी जोमी की कांबु सिंगसिसु लेबाक सिदा हाना अनौ चंगपदि खंग्रे हाना कुइना दगी लेराबा नुक्सी चानन लेरप सिंगदो अदुदि याम नुंगाइना खुगी स्टेज सिदा लेमिनारपदो अदुगी महाउदुदि मोय हजिसु कावरो मोय बसे खंजै दुना मसी खुई को मसी खुगी कनो आइदो चेंगकोक अमना चेंग चग्रिंग अमना चेंगकोक म मांग थोए हाइदना मसागी चेंग चग्रिंग दो मदु खंदोगा खैदोखिसि अदुगा लेहौरिबा mayam se khoi ji punna duksi janana mona hingbodo madu khoi aduna khwadi phaba poni adu hoji ki leiriba ngasagi gawati gi tawgi poche asida sida mo yaw ha ba mo ti leitre mo amado tan da yada dana tan ba male ba ko adana madu kai mo mathangi phamba matamda
याम थुन फंगद्रें काले नोई अदु यारोय हाइना मोय अल्टीमेटम म पिरकदो माले अदु नहान अखोइना कनो उजगी बुन तमदा चीफ सेक्रेटरी ना हागिबदा मैतै खंगदे सिंगी कांबु खंगदे खुलागी मता अदि हजि कनो से अखोइगी सेपरेट कनो से फ्री मूवमेंट की मतंग अकनबा कनो तोगिबा मालिको अखोइगी अल्ट कनो से अखोइगी डायरेक्शन पीगिबा माले अदुना लम हेनबा सिंगसिदी पंकुई कुइनदी हेनबा यारोद्रा आइना माइना ओके अदो ओजा क्वेश्चन अमतंग हौजौगे अदो हौजिकसे कोइगी मरोइना ngasi se koi BJP gi MLA sing si mi fam pangthoroba matungda wana di leader na phongdorakpada koigi January 26 fawgi manungdadi susoi soijana government se sempa yabagi koi center leader na su thajaba pire habu wafam khausu fodoi but adu hojise koki MLA sing koki show group na di koi demand ama khati stick toraga se leri bani adu itardi government se semak या सेमकनी ना खनबी कमाई थमिनी तसे ना ता थ हजाइसने मो यावदर मो यावदन सेम गई काई के सेमनि सोइदर तबुदबो खै लुरिदि सोना खंदे लेहुरि मयाम दो अदुदा लीडरशिप मुनारागदि जरा लाकने हेबा अदु कुकी सिंगी दु ओनदि फरे फरे अदु दादि नोय को अदुम लेरो यावबो यावदे ngसाइ ना हाइजि दो मोइना मथौना लेना मोइदो स्टिक तव हागना मोइ रिजाइन तवरो गोमेन सेबा धमादा लाइरे नंत्रा अदुगा तसेना तदि मोइसु मनुंग पोत खरे लेरमगने मयम यावनिंगबगुम मपानददि ngसागे तवरेइदना मनगने दु मोइसु लाना लंजिंगबदि मी मयाम सिदोखरे अखोय एकते ngasi एकते यावगे हाइतागदि मोइ मयाम तंगना मोइ मयुम मै थाबि मोंग म लाखो लेरमबा याइबको आइदि अदमाना माले अदु गवर्नमेंट दि सेमम दि थोइ अदु मोइ 10 दि मोंग 3 खतनि बीजेपी गोरिबा दुग तसेना ngसागे को गवर्नमेंट न ngambadi lam helakpagi poti waraknaba ko उपायदी यामना लई अदुबु फजना इंगना चटमिनबना फै हादर मोय खलमबसु या अदना तसेन हायतागदि कुकी जोगी माइकेदेगिसु करिमा मकोइना मथौना याम लेगदि अखोय सी दिमानसे फंगदिरोबदि अखोय मणिपुर की पॉलिटिक्स से यावरे अदना अखोय एमएलए सिंजे लोनमो डिजाइन तौरे हाबगी मथौना दो मदु अखोय येंगबम संगी अदु नत्रगदि मकोइसे हेना मयामना चानाबा कबुक्तगी मोइदे हेना कबुक सरुक हेना थुंगु हाइबगी निंगाय म माले आइनि यम ओके अखोगी गवर्नमेंट से हंदकी मतांगसदि सुंजो सोजना सेमक याबगी पॉसिबिलिटी दिले बट अदबु अखोगी कुकी एमएलए सिंगना अखोगी मखोगी डिमांड से पीद्रगदि अखोई डिमांड से रिटन कमिटमेंट अमा पी तारगदि गवर्नमेंट सेमबदा अखोई सरुक यागनी हाइस अखोगी ओजागी ओपिनियन दा फोंदोक बिखिबदा अखोगी डिमांड सेना यामना नियम चुम्बे अखोगी मतिक चारे तोफम थोए हाइ तारगदि मसिदा दम स्टिक तोरा लेरकाना गवर्नमेंट से मसिगी डिमांड से पीजिबो गवर्नमेंट सेम यावरो हाबगी पोत द स्टेन तोरगा लेबम खक्सु संगे बट अदबु अखोई येंग बतारी हौजिक से जनवरी की डेट 15 दि यावरे अदबु मतम खरा लेबसिदा अखोई करंबा कंडीशन लाके हाबदि अखोई येंग बतारी ओजा अखोगी तोंगान तोंगान बा अखोगी अदुम ममांगी चाहिदगी होना अदुम डिस्कशन दा अखोगी सिगी प्लेटफॉर्म सिदा सुदम मयाम खनरगा सुलाक्रमनि पॉपुलर गवर्नमेंट से अखोई हेक सेम द्रि फावबदि दुम खनबस दुम लेपोइदबगी कंडीशन अमखक लैबा हाबे तारा अखोई गवर्नमेंट सिगी मतंग दा अखोई प्रजा सिंगनदि अतुकी मति हौजिकी लैरिबा सिचुएशन से पॉपुलर गवर्नमेंट से पामी बट कगिनो हाबे मतम दा अखोगी वाकत पिनबा अखोगी मपु पांदबा मगुमना लैबसी मसिदने अखोइना प्रजा सिंगना गवर्नमेंट अमखक लैतारगदि अखोगी प्रजा सिंगी वाकत फम से लेरनी हाबेगी आसादा गवर्नमेंट से सेमो हाइना डिमांड से तमक तौरगा लाकपसे अदुबु हौजिकी लैरिबा सिचुएशन सिदा अखोई गवर्नमेंट से सेमकनी हाबेगी याम थाजबदि लैरि हंतकी मतांगसदि अदुबु कैगुंबा सेमकट्रगदि असेंबली डिसॉल्व तौबगी कंडीशन अमखकता लाकदोरिबनी मसी ओइतारगदि मसिगी मतुंगदा लाकप याबा consequences दि कै लैना खनबियोजा असे चिल लै लोना दब फै तसेंगना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकप पाम्ब्रा हाइन से हंगतारगदि मणिपुर की कनोदा ममांगी इलेक्शन दा मेजे वोट हेना फंगना काग्रिबा एमपी पुथोकप ngamiba पार्टी नबो मणिपुर तो हौजिबो पॉपुलर गवर्नमेंट सपोर्ट तौगदरो सिमा गाइजेगे हौजि सी am सेंगबो मथौ ताइ मोइ पंगताइ ताइसिनबो वानेबा अदो हौजि कम्युनिटी पल्लगा ngang सेक्युलरिज्म थुआइबनी हाइतारगदि कुकीना क्रिश्चियन स्टेट तालिबा क्रिश्चियन कंट्री में सेमना म तालिबा अदु मोइसे लो स्ट्राइक ने हारगा मोइ इजराइल की तोंगान लम अमा सेमना ब तालिसे पिथोक्रे से हारिब्रो मयक सेंगबो फै हजि याम मयक सेंगबो मतौने हजि नंग सा हाइजरिदो मोइना मनुंग करी वा खंदे सोइदना गवर्नमेंट से सेमनी हाबिगी पाव म लेबर खंदे मोइ हजि वोट खोम कन्ना जथरे कैंडिडेट के पुथोक्रे कांग्रेस की मचत नते मस कांग्रेस की एनी पॉलिटिकल पार्टी की
आप नतना को मतम चाना अदगी बीजेपी नतना मतम चाना कैंडिडेट लौटोपजी पाकना लेते अदो मोई बोक्सो हुजिती बहुत मयाद लौटोप पांगतने अदो हुजिती बहुत तौनी खंगदे तौरुसि खंगदे मोई कैंडिडेट पुथोक तना बहुत खोमे सिमा बहुत खोमा है कईनो आर्टिस्ट कईनो अने फै है नत्र लेबाक तौरीब पोच करीनो नोइना सानरे लीलाजे करीनो तो हाइदना हाइबिग महता हजिकिदो अदे मो थबक कौब कौदबगी मखोइना तौरमबनिना मोइदि परादु सब चाना खंगमगनी अदुननी ने मोइ पाखली मोइना सेम मचार याम याउरिने अदुना लेबाक की करप्शन कनाना हुदोपनो लोय खंगब पो ngaktene मदु होजे हंजन हंजना हाइनब कानदे CPI की ममांग दे इकाई निगाई ने मदु मोइ करप्शन थाजब पार्टी नथि अदुगा अतोपा मना हौजी असु याम वागरुम ते पिया की गवर्नमेंट जो याम कन कन थबक से फजना को पेन बदि तो आंदोनी पीडीएफ के याम लुरो पोतो ngasi सॉल्व तौगरे हंद्रा मोइ तोलो हाउदो करे था सही खुदिंग इंक्रीमेंट पीने हागरे पीडीएफ से कनाउ होदो मनो होदो को मतम फजना होदो पीबे यादब्र असिबु क्याम लुबो पोनोबा नखोइ था अमदसु पीनी सही की असु हिंगत पीनी हाबजे नो आय होबदे तौबो करी काई के हाब सिगुम्बा देबा पांबा हैतबा पॉलिसी सेमबा हैतबसे करागिनोबा दंग ngasa aina kangku pi haibjo mo makhalamne hojik lamgol nongmaji mall hill mayam se hojik loina ma hana senapati district natra kanusida sadar hill se lo yawme ba moi tawo matam masi wari sanagra ba aduna adu ga atopa mana hojik district si piba matam da kana kana khanagi yeba district piba ate ba so haide ko pibum thui hana de khoi de hai ne ba hana sadar hill autonomous district council leidna leirbani na atoba district piningai masak leite sadar hill district council habse district makhalam ne ek to ki matungina kari karamba kari khanaraga kamai toksige local adjustment kana na hoyam hai gi bido ado hoji aduna karai chakre haidna sigum baje amna tikna tanaraga tawdaba moi hek topaga vote le kadini adu tagadi yam samna da apam piba habsi moida vote kanogi political party oinadi mokoida kano mathanga koi vote pio koi noida sagut ke haba kan nokoi gi demand pi habi gi posidi mokoi gi bargaining pot natro side takna ru dun kanadi sidi politics ki masat ne nang lamam heli nang phuni vote ngon thado haba ya ba de lam phanam heli so ai nang chokpa ya bra ai nang si tawini ai da ngon vote pi habi sing akte ne boje vote khumnari sing si adu hojik tasena hai ta gadi hojik koina hajiri se ekoi party se party na party ni party amadal lairiba ko hoji ozara bisu ekoi bido ozara bi na banga haibo ani ko adu ekoi di tumana number thabju na sadi ozara bi number tharaba ne ba rambi number tharaba ozara bi gi party da masidi kanglu furup nai dana wangang bi yu wangang taradi madu asok ba khare lairani haina haibo ko adi hore ibe irang se kuki da pangtai tai seli moide tai na bum thok te ka haibe se masi maram takpiu nate jati palaga tai sele mate zato sana sum kon haibiu ba ai haibu ji second round ni ke do ko si tong na gum ji thar round haibiu adai da level tu normal loina okay ai na haibiu tu ji ko adai mo ko ngangi ba mi sakamana mo ko yam prominent mi na ngangi ba kuki da pangtai tai seli ka haibu gum ba adu haiti wona na viewer sing na la na khan gra ne ba aina haijabadi national party ama nataga na individual or so aikoi democracy chatpa matam si da di community am da hunba community am da sum taichan ba chumba aina chumi ma lali mana lali aina chumi haiba se haiba phatti adugi sakude aikoi punna hingmina ba wakhalon collective oina hingse abani da adu wani adu nasa am haijo kige sete sakutang please don't mind okay have you Kangpopi district si pitok pai Kangpopi district pitok pa nati Kangpopi district siem bai biyo pitok pai na sinap si BJP ki ideology wa ngani ekoi di pitok pa lete congress ade district Kangpopi district siem ki matam da siem ni yad raga atopa furup amana congress me akta lai bedu da di congress na adu political gel oi gata adu su khanbiyo
for and against them like a neighbor. District to shame him at them. Atopa Kanguna Adi district, Chom Chembeyaro, rule back to win and ship up a protest over him. A particular community Paloikiba. See, I go Tangeremni, Mam the Prazagi, the Makta administrative set up Nungaina Idamata, any community and Nuaikini, Nuaikiro, and some 70 way. Happy one, some one number coding TV discussion. I could put him in the Sena or I send my arm now. How give us how to keep a coding mark. Pentok nasi, kautok nasi, lamen tuyen ba kerana aran ba tersu, misam praja sindi lanati na hai game matam da, som kana gumba makoi kampu tu makoi di na sum hai raga di, kampu amaka hingoi damni Manipur si kampu kuding mak puru kuntrat rok si hingmin na sabi wakal secular oi ba wapam da, thaman janingi hai bani da. Du di am summe, koi na hai je bana group amakhaktang da tai na betul. Yam samna habda ikon komba lakpa political party da taina budo haujiga hogiba political party na tawrum bududi kauthoga makhoina horam bu pot dudi kaulga ko da taina bududi solution la oi haijebani isagi iral ju khangbiyo haibun am samna akoi madu khangbum changi akoina horeiba mirol da natraga praja da madu akoina ningsang bum changi loina ma akoi ga idea da loina leina ba ngatane kari nta Sadar Hills District Council lai hauji lai reba Sadar Hill District Council da City Sadar Hill District Council se Sadar Hill se akoi district pire habu muda Kangpokpi district ama akoi Kangpokpi district se lok thuen hai ji marom kaino hojik jo dum kano district council akum dum di Sadar Hill hai di ba Kangpokpi kano hojik Serapati district council hai Ukhul district council hai Kangpokpi district council hai dri ba siguma ain da mathong marom khang da je tawbino ha bane ba khanna gi bra ha ba maming hongdo ba ba hojik magi territorial boundary kamai tawrge ha ba adune bhai je tampak te leiba macen mayam je to kitang bu tuang ba moi de ta hapsalo me ha ba adu bu makoi da beli gi saruk mayam di moi da je moi na jo ko bai tawrge lei ri ase hoje am samna da Chandil ba Chandil se central district ki part oi remin yana ma da ko 1971 do ngani district council pusala ije adu gi mamang da ko Chandil subdivision of Manipur Central Highway Mukoi je sigumba mayam ama leiba sigumba mayam gi mache thugara phodo madu ningsang da basu yade aduga tawri bo poto masagi ko koi gi makoi political party sings di amana amagi mo sin ba ngatne bo mena param gani adi mot ama param gani adu moi masen samana sum langjan na da lak pata ga di praja ko de di kari koi ni am sabna ba aduna sigi posil laibani na ko na hajeri na jinga khut ka mana biu jinga khut ka mana se hojik amon da hai tar ga de din ha ju ma hajeri na hade government se me yam pare 2027 da election to bagi ko 90% chance le je hade government se andre PR sanggo ni emergency lok thokra ne adi 2027 gi election je sungdok tok to bai adu mokoi na hoji election campaign horom ne manung da kari paw le ge government se soidra se mane have se leiba male have adi ikon ko made di leibak se am nungai han ge hai tar ga di asona kan gi ko akhan gi matung ni di party ji lam dan na ga ko sum thabak ka ji pumin na adu oita ga dikhar phadau mal mantri ge ji ko BJP ki sarkar oita jo Congress da mantri am ek pi ba Congress ki sarkar jo BJP da am ek pi ba adu de kano de democracy de di yate na ikon ko made madu suhi chapu da lup gi bhap to na lakane aduna hojik PR government su ai di thabak se yam phajana tawbra khali aduga amom da hai tar ga di asai oja santana hai bu adumaina hojik government sembagi matam di nate priority de dum changom di thokte priority di peace tani rehabilitation jauji main man tadri jik ukomine sam kan sangjeli timeline piu hairi nan ai ba khar di pe ko man adu pe li pe den tong nari ba ko sigum bada changjan ba ma adu sina ka do re lo in thokre ka sai hei do nam samna da kari gumba ai se thaba ma taw ga ta de ai kongkom le patai awang om ka ke ta ai phan do le patai ba ko natraga ai kara kam da ka patai kara to chingthu na bhona ka ga di kari no thab ko tong na to noi ki politics ji chingthu na bi se topi ro ba hoi ai se matam khitang de khang bi yo aduga hujik lai ba po si da onsen laga mase ongtang ko pia leiringen sida akoi thabak sing je ongta pangthok na ba tawsi hujik sing de gi nomoi khumjan be leptri
चिंगी कांगू ने वन हान क्या मुसितना हारे माय दो अखोई फ्री मूवमेंट लेना अखोई थिंग दे नखोई सिक्योरिटी की तौरगा सिक्योर न चचौ हाबनी सी नत्रा अदुई तारगदी करीगी नहान कनो मा साइकिल थोवा नुपा मचा मा हलक मतमदा ए नै असो अपन थोकनी सिक्योरिटी पीबी न मोय करीगी लाउदे करीगी मोय काकु मोय लम फाउ या रे करीगी लाउरे अदु मचिन थीब सिंजे मचिन दु को योपी येसन ममसंग हाबा नान तोक तो मतमदा नत्रो जे हाइदे इसे अखुदी थिंगदेना सिनै कनो गा नै escort ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯆꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯣꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯨꯔꯀꯥꯎ ꯇꯣꯡꯅꯕ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ नत्रा 2027 की मनुंगा अखोगी डिमांड से पीनेना सोय तौबियो अदिता अदु खने यारब्रो मोय मंत्री डिमांड तौरोइद्रो मोयना नानबा निफुंग ngangne na मोय डिप्यूटी सीएम कनो तवे हायदना मना खुरम मुसे हाय बा कोई तौजरगे इची ददि इबियो अदु कोई तांगे दब नते हायदना अदुमा हायरम बसु याय केनो अदुगुंबा प्रजा द मिनंबगी थबुक सिदि को कोई तवनिंगदे अदु हंदकी नांगै तौनबो मतमददि प्रजा सोक्ते अतै ग्रुप को तौनबदि मोय पॉलिटिकली सुम तौनजबनेबा हंदकदि प्रजा यम सोए प्रजा यम सोई प्रजा यम सी मयुम के लोय मै चाखरे हुजि अदु ngasa हाइजेबदो सी मोयगी ग्रुप सिना थाबनी हाबसे असी बो पन्नगुम जेदि फैबा पन्दबो फैयेबा अदुबो पंदे हाय हायदनसु ngasa gi को तौरेबो कांगुदो ममिंग अमा पल्लगा ए मोदेदा पंगताय ताइसन बिबसे फत्ते काना दुमानगा नेशनल मीडिया तक सुम थोलक तागदी अमदुगी मिशन दु सुम खोम मालै हाबनि दा दुमान तौ तागदी सोइबो मिसिंगुगी थमोइदे करी फाउदगे दा मोरसो मसी कितंग अखोय फादनरसी दुको अखोय गवर्नमेंट नसु मसी फनबा सोइ सिनबो ओरसनु गाना दुमाना को मीडियम लाइन दको मयाइ द चटपो ओइ तारगदी फैयेबा अदुको तसेंग हाइसाबनि अखोयसु चई फनाम याम जलेना बहुत यावरीसे बहुत थेंगांग याम यावरेना बहुत अंगांगनबो पोट लोइना खंगी अदो बहुत वासकिबे सिंगसे मसी अमता को मसी क्यामना जस्टिफाइबल नो हाबदो मसी मेनमान तापोते मतम अमदा कनोदबु बहुत मतम दा ngangiबदो मदो कनो तबुदबने एनफोर्स तबो याय हादना कनोना कोर्ट हाबले दो हौजिक्ति मदो मो होंगरे अदना सिगुंबगी पोट अमा लैबनिना ngसागी को अखोइसी बंगाइदा हाइबा अतोप मतमदबुदी याइको अदुबो हौजिक मणिपुर लेब सिचुएशन सिददी आई भोट फंगनबनी हाइदना वा पंगा ngang मसिजु मसी सु फत मसिजु फत्तेबको अतोप चैरगा तबुजु फत्ते आई को अदुगा चैदना कनो भोट खोमबुजु दु हजु दुम लेना खोइना दुम उदम ले कनाम तो जो अफबा सु हाइदबा फतब सु हाइदबा अखोइ लाक्ता गदि समायना अफबा म पुथोकसे हाइदना माइ तब अदुसु दुम ले अदुगा हौजिक तसेंना हाइदा गदि यामना को लिसांगसिना पालकबा पार्टी अमगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से यामना चावई ngasai हागिबा कांग्रेस दा भोट लेपगा बीजेपी दा वासकिबदो कनागी मरानो मोय करीगी सुप्रीम कोर्ट चतबनो मोय डेमोक्रेसी कन्नन मोय से करीगी होनदबनो प्रजा आमना दि चलु याब नतेबा आईगी पार्टी ना थागत के मिमा अतोप पार्टी दा कनो से अखोगी वासई से करीगिनो मोय क्वेश्चन अमा फंगम मतमदा असेंबा असुमबदि थोलांगदौनेबा अदु दि मोयना केम तहौद्रे हजिता मोयना पंगांग ngangbudi काइदौनेनि अदुना हजि तौरिसिनी नान एक अमा मुथत्रे मुथत्पति नते अमा होंगरे प्रेसिडेंट की एसेंट पीगरे लो ओनगरे स्ट्रीट त पंगलांग लांगी कइनो व्हाई डोंट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज तो यादब्रो मयाम तौनै सिदी एक यादब मयाम सुप्रीम कोर्ट चनब यारो थिंगिसिदी मै अदु स्ट्रीट त लाग मै इरांग सागतबा करिगिनो ओके अदु निरा अखोइना हाइजबदि को अदुना अखोइ मणिपुर दि यामना लुई हजिक मणिपुर की यौ तौरिबा कनो इरांग तौरिबा सिंगजे मसे हजिक तपना दी चपसलाबनी को अदुबा चपको मतमसिदा मोना तौरिबा डिमांड से मसिदी यारोय हारकपदिगिनेबा हजिक आइसे अदुबा मथंगी राउंड दा करिबा सेंट्रल गवर्नमेंट तसेंना गवर्नमेंट से सेम गाइबा वखलम लैतादे मथंगी राउंड दी मखोइना हाइबसिंगदो अदु आई सोइदन कक्कने खले अदु नत्रगना ए नोय सेमगरे नोय यावगरे यावरे अखोइ सेमम थोबो सेमने नै अदुमाइ सेमने खले अदु तबुदबु अखोइ सोना खंदे लेरिबु कांगबुदो अदुदा अखोइ मसेन मोय मसेन लीडरशिप मुनदना गवर्नमेंट सेम यादगी पोदम लाक्ता गदि अखोइ प्रजागे दमते निमदन क्वाइदगी लाइबु थिबा मा हाबिदो ओइगने हाबि जाई नु हाइजे ओके अखोइगी
kuki na tale ba demand ha betare masi khoi gi mamang du su center gi site gi center leaders singna manipur gi integrity se kari gumba hiram amatta da khoi gi compromise tore ha gi statement fawadi fongdok pa laikhrabani adubu hauzik adumak fongdok kitaraga su khoi gi kuki singna khoi gi separate administration gi demand se stick toraga hauzik fawba leri she kari gi no ha gi question duni